kwera wega muno kungituika ati ni tugiona nitakuria gwitu ndiraruga yes ni kuga kwina mama itu yes baba munini yes na tata matana kuhe matana he yes tondu andu 11 ni andu anini muthuri yo acio ni andu anini muno hau ni anini ya nini muno reke tugikiuge mundu ucio wa ona mundu ucio uria wa muthoni kuringana na kiama yes na maundu macio ni maundu magwo kwira onene ciama tariu Jeremia Kioni ni aguru ahurire Uhuru Muigai wa Kenyatta amwire kanyamu gaga itu ke ICU amwire ogwo tondu riri you can imagine mundu ucio agite na wanu na itebo karau kura 194 na nderekagirwo campaign ndi zaki kinuthi na kwanja ni kiama kina National Outlook yes yeah ni magirire tu mamenye ora me gukuja tondu riu onokoro mbeca igituikaga ati ni ikiumaga cia mari ndirona next year ta kindu gikoneka ona tena ndugigitura ningi no kiage mundu gigutwara ki bunge gigutwara bunge yes ina kindu njiguaga ngongia mundu mwatwara bunge gutire kindu mungiona gutingiona kindu riu kigiko gitwara ni tu na kire kia wanja koya akai kweli warugaga nekagatya atobokaga na wainaga gekatia akerorera wana itebo kiama kia muthoni na mundu wake ni uru na ni kurekagwo campaign o muthenya muthoni we okirora ri tondu ni kuratuika kwi andu mararire bia cia mucina tau na matina muikiria kura ri ucio wanyu ni uranta kindu ararirwo ni murie wega na andu matina muikiria kura atia ndo riu tanjira atiriri tariu ngituika ati wikirite iratu cia mucina ukomeire mukondoro wa mucina gasi ire warugaga cai nayo ni ya mucina wacoka noko hiyo no kiambata na kuu kana ki urathite thitima na mugithi wa mucina ithe tiguo yes thitima ya wakia gwaku haya ni wauma mucina kura na tutirakiraga no ke kigwa niki tundu kwaja nginya mubunge rari ku rari wa Jubilee haya terima iteirie kigwa ni mutunganite kurira WhatsApp group ya yule samandetie mutitunganite tondu okorwo hena andu mena ruo ni andu a Jubilee mena ruo ruingi muno mena ruo tondu riu ri umenye kwina mbeca kiama kirarutire iria iraturite ihuthiritwo muno tondu mundu gwitwo Zakire kinuthia ndugeci ati ararutaga mbeca ciake muhuko uko ari kuu ni toindo twa kiama niguo na mweno ucio ri na andu aria angi othe Jubilee maragithie tondu towe urakiri kuo wiki ri na merchandise ri ikindu kiu giothe kirahotire ku andu 198 a Karau tiga Mwangi atwirire tutikanahurire mundu wote ti guku tha ici ri tungiahurira Kioni Jeremia tumurie urona atia twakunje kiama giki tunengere mwana ki huragira andu ikonia kamata kui etagwo atia mwana ki ucio muthoni uri ohuragira andu ngonia ugo TikTok ni atwikirite na muthoni wa kirumba ngonia tukagamba kuu wega taki urajire tuma kiama ki muthuri ni tukuma thina ni destination tuguthie kuri andu mari kwa mato tondu riri ona ngoro akiri kuiri ngoro cie kuu guku ni kwandikithio twandikithitio nera matwandikithirie tugituika Jubilee no performance yo ya kiama kiu gitu very poor ni below expectation yes tondu kuigua kiama kinene tondu gitingikinyia kura 1,000 ni kuonania gitire ngoro-ini cia andu na gitiuikaine ni kiuikaine no gitire ngoro-ini cia andu tondu Jubilee ni uikaine muthuri aca gitiuikaine Jubilee kiama kiu nikio andu aingi ni ungimuria kana ni moi kiama gitagwo Jubilee ni moi ni he kumenya TSP kana isi asisi kwa sisi no to ria riri tariu ungiurio kana ni Mwangi kinjuri ungiuga atia ni ndimoi ni we kuria ikaraga aca arafu no akiuga atia gitigwa ndiragikwira kiuikaine uguo kiuikaine uguo
Uguo niguo kiramenyeka. Gitiro ndungi kweka ine build ritwa ri. Nothing but build the name. Yes. Uyu wakare Bamisi arane na cigana. Wakare Bamisi ndecirie na kindu 11. No arane na 11. Na muiretu witu. Muiretu ucio na hatire mbica yake ndiro. Na niguo na ndirario ndegeretie kumwetha ngirore uria kihana. Kana korwo. Ndaira ngimwetha. Gigatangathwo ni kumwethaga. No ni njui aretwo Recho. Katigu aretwo. Aretwo Recho somebody. Her name is Recho somebody. I think Recho Wangui or something. But 11 hari constituency ngima ri. I think how hati na ginya consistency ofataire kwaria uhoro wayo. Aguo korwo no kuhete icio 11 ngitara ukiuga no. Mamu wanyu, baba wanyu. Ona mamu wanyu no koda na kwa. There is also that possibility. Na kuhete. Baba wanyu mamu wanyu. We muiretu ri. Muiretu. We muiretu baba wanyu no akohe. Mamu wanyu no arege. Na we muiretu rege a close friend. A close friend. Yes, close friends. Na uyu close friend ri agakorwa mobilizate andu wake atano. Yes, and that's it. Uhoro gathirira. Koguo nginya kwa mamu wanyu kureugite. No ucio ndaratumakia. Ucio na ndari na thina. Tondu na tondwa tutiramumenya nginya ritwa. Ona kiama tutirakimenya wega. Yes. No kiama giki gituri. Giki nginya Anderson no wakiori. Waweru ri. Ni wakiori. Na Murathe ni wakiori. Polycarp hinga. Twikire group tumenye uhoro wa kana mathiko kana mwanake ucio wa gwikira ikonia kimenyeke ni atia tondu atire bata gutinda tugispend na ngikoroka igana ria 94 ona tungikirwa andu igana ria 94 WhatsApp group ko kirari na kura ta ngiri nyari ati nikio kiraimite mucina thutha uigwa ati ngiri nya DCP kigia ngiri 28 na hau uguo kio uigwage mucina ngake ngiri 5 ngiri nya kiundu kia muthemba ucio it is understandable ni ukumenya murioni no kiama kiana rugamia na igatuika ati ni giatwara mutongoria na agatwathari bururi wa Kenya ri agatwathari gutuika ati kina kura igana ria 94 ri na ithe tigo kiuga Kenya rorete na mbere kio kirorete na thutha ngana kala ore wana turia tutengeraga kanengerwo kabatoni handu hagathi na kuria kuratengerwo gacokara kuria gukumito kana no Tanzania ri Tanzania magika githurano gike gia kiria ri gia president ri kwari na andu ange marugamite 16 Samia wa 17 no ha 16 ri marugamitio ni Suluhu na nimekaga campaign na magika campaign ri Suluhu makirikia campaign mameraga atiriri acio 16 meraga aria meukaimbeina atiriri ati mimi usinipatie ikifika ni pale kwa debe patia mama no marugamite gari atiriri kaza kiriguo mareraga andu usipatie kegwa ikinia kegwa ikifika pale upatie ngomo upatie ngodho yes Jubilee Party candidate Wilson Kegwa finished third with 198 kutiko finish 98 mwandiki oragana right kutiko finish followed by Stephen Wanyoike Waithaka NLP 103 Timothy Kamau Kariuki kiama kiretagwo PM with the 51 Edwin Kareri Mushiri PNU with 28 na harari na Abdifata Hussein Abdullah wa FPK harari na kura 19 Edward Mathenge mwaniki kiama kiretwo KMM yo ni ngari ici cia tene muno ngari atene na arageririe 16 Recho Wangui witu ri PDP no arauga mbica nduri uramiona ndie ndiramiona na tutiramenya andu akara utuikiri mbica ya mwana ucio witu kura kwa WhatsApp tumathomere na mbeo 0700 376 166 tuikirie mbica ya mwana ucio nigetha tumuone tumumenye amutare tu Recho Wangui Njoroge Recho Wangui ni arageririe arari na 11 ugeria 11 no reke njuge yo itagwo thrashing
ona mucinari ni araigwo ni thrashing kuri ko gwitagwo ri kurumio mundu ainite rimbo kagere kaiturimo kuri ko gwitagwo kurimwo wega hatari ngarari icoke nituguingirio mbica ya mwana ucio witu tukiroreka tumumenye nigetha twaicemania nake guku Nairobi ri wamugeithio kamwira ingere wakaro ungera na kura 12 ingiongereire yakwa ingere yaku